Welcome here in Rwanda. Was a warm welcoming, and I'm very happy to be here and to go home with all my colleagues. It's what we saw after we stepped the border in Rwanda was something different. Very beautiful country, very clean country. We all, it's almost 300 people, we were surprised to see something like that. We thought that we are in Europe. How did you find the Congolese army? At the beginning, if you, okay, they need a lot of training and to gain experience, maturity. First, they need maturity because it's a lack of, and wealth. Saa 4:40 nibwo aba Abacancuro bo mu gihugu cya Romania bari batangiye kwinjira mu ndege nini ya Airbus igomba kubatwara ikabasubiza mu gihugu cyabo cya Romania. Ni igihugu kiri burasirazuba bw'i Burayi. Bavuze ko bari bamaze umwaka urenga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barwana ku ruhande rw'ingabo za leta zari zihanganye n'umutwe wa M23. Nyuma y'uko ingabo za leta zitsindwe rwose n'umutwe wa M23, aba Bacancuro basabye ko bakinjizwa mu Rwanda nyuma bagasubizwa mu gihugu cyabo. Ubu ngubu rero bari gusubirayo. Baravuga ko bakiriwe neza ndetse bafatwa neza mu gihe bari bamaze bategereje ko indege iza kubafata ikabasubiza mu gihugu cyabo. Baragaragaza akanyamuneza ariko bakanatanga isomo ry'uko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yahagarikwa gusa n'ibiganiro. Saa 4:40 nibwo aba Abacancuro bo mu gihugu cya Romania bari batangiye kwinjira mu ndege nini ya Airbus igomba kubatwara ikabasubiza mu gihugu cyabo cya Romania. Ni igihugu kiri burasirazuba bw'i Burayi. Bavuze ko bari bamaze umwaka urenga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barwana ku ruhande rw'ingabo za leta zari zihanganye n'umutwe wa M23. Nyuma y'uko ingabo za leta zitsindwe rwose n'umutwe wa M23, aba Bacancuro basabye ko bakinjizwa mu Rwanda nyuma bagasubizwa mu gihugu cyabo. Ubu ngubu rero bari gusubirayo. Baravuga ko bakiriwe neza ndetse bafatwa neza mu gihe bari bamaze bategereje ko indege iza kubafata ikabasubiza mu gihugu cyabo. Baragaragaza akanyamuneza ariko bakanatanga isomo ry'uko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yahagarikwa gusa n'ibiganiro.
aho bita Kasengese mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Aha habaye isibaniro, aha hari indaki y'abacanshuro bakomoka muri Romania bahashinze imbunda nini, imbunda z'umusada. Nkuko mubireba ahangaha hari ibitoyi ni bisigazwa by'amasasu bagiye barasa, bigaragaza ko ahangaha habaye isibaniro. Aha Kasengese rero hafite amateka y'ingenzi mu rugamba rwa 23. Ahangaha niho wari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Peter Chirimwami yageze, abanza kwifotoza avuga yuko tuno duce batwambuye 23. Hanyuma mu buryo atazi, ntabwo yarazi ko bamudahusha 23 bageze muri ibi bice. Hanyuma aho baciye ntiyahamenye, ibye biba birarangiye. 23 ibimuvanye mu nzira, ikomeza urugamba rwayo. Ariko ahangaha nanone ikindi umuntu yakibuka muri amateka y'urugamba nuko abacanshuro muri Romania bahakoresheje mu gushaka guhagarika 23 barimo baturuka hariya hakurya za Mubambiro ndetse na za Sake hano imbere nko mu birometero 4 uvuye Kasengese. Na agaciro gakikijwe n'imisozi itandukanye, ndetse ku rundi ruhande hari Lac Vert. Aha rero 23 yahanganye ku buryo bukomeye n'abacanshuro ba Romania, babaha isomo ry'intambara, bakwira imishwaro. Ntibyarangira aho ngaho, barabakurikiye babarenza Mugunga, barakomeza bigira imbere babageza mu mujyi wa Goma kugeza ubwo bawufashe. Aba bacanshuro rero babuze ayo bacira nayo bamira, nibo mwabonye bubitse umutwe, nibo mwabonye bagaragaza gutsindwa ubwo 23 yabageza ku mupaka w'u Rwanda. U Rwanda rukabakira, rukabaherekeza, rukabageza ku kibuga cy'indege bagasubira mu gihugu cyabo. Gukoresha abacanshuro bihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Raporo zigaragaza ko muri Congo hari abacanshuro barenga 600 bakoreshejwe muri iyi ntambara. Gukoresha abacanshuro kurwanya abene igihugu cyawe, kuko M23 n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. Uyu mwanya rero tuvugana aha Kasengese, impande zose abaturage baranyuraho ntacyo bikanga, nk'ikimenyetso cy'uko umujyi wa Goma wabohowe. Abaturage bakaba bategereje ko hajyaho inzego z'ubuyobozi kugira ngo babone ibyiza. Bumvise ko M23 yagejeje mu tundi duce, yabanje gushyiraho ubuyobozi ikaba itiyobora. Jean Pierre Kagabo, Televiziyo Rwanda, Kasengese, hafi ya Goma. Ikibazo nshaka kubaza perezida, twagira ngo mufashe abantu kumva mwageze i Goma, ariko hari abanyarwanda benshi bibaza umutekano wabo ko warahungabanye ubwo mwarwanaga hano. Hari icyo mwizeza abaturanyi banyu? Sorry?